Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Code Switching 2020, where we teach indigenous languages. Today we continue with our Sepedi lessons, looking at exam instruction. Without any waste of time, let's start. Instructions and information. Ditaelo le tshedimošo. Ditaelo le tshedimošo. Ditaelo le tshedimošo. Ditaelo le tshedimošo. This page is divided into 3 sections. Le phephe le arotšwe ka dikarolo tše tharo. 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 Study the instructions carefully. Badišiša ditaelo ka šedi. Badišiša ditaelo ka šedi. Badišiša ditaelo ka šedi. Badišiša ditaelo ka šedi. Answer all questions. Araba dipotšišo ka moka. 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 Write each section on a new page. Karolo ye nngwe le ye nngwe e ngwale letlakaleng le leswa. Karolo ye nngwe le ye nngwe e ngwalwe letlakaleng le leswa. Karolo ye nngwe le ye nngwe e ngwalwe letlakaleng le leswa. Karolo ye nngwe le ye nngwe e ngwalwe letlakaleng le leswa. Karolo ye nngwe le ye nngwe e ngwalwe letlakaleng le leswa. Underline your work after each section. Thalela mošomo wa gago ka morago ga karolo ye nngwe le ye nngwe. Thalela mošomo wa gago ka morago ga karolo ye nngwe le ye nngwe. Thalela mošomo wa gago ka morago ga karolo ye nngwe le ye nngwe. Thalela mošomo wa gago ka morago ga karolo ye nngwe le ye nngwe. Answer unnumbered like questions. Dikarabo di nomore go swana le dipotšišo. Dikarabo di nomore go swana le dipotšišo.
Dikarabo di nomorwe go swana le dipotšišo. Dikarabo di nomorwe go swana le dipotšišo. Dikarabo di nomorwe go swana le dipotšišo. Pay attention to spelling and grammar. Ela hloko mopeleto le tlamego ya mafoko. 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 Write neatly in clear handwriting. Ngwala ka bothakga ka mongwalo o o bonalago. 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 Thank you for watching. For more videos, please go to Code Switching 2020.